järgmine osaline on Koit. Tere! Ma esitan teile lugu. Kes sa oled? Ma olen 21 härrasmees Tallinnast. Minu vokaali-iidol on... Miks sa siia tulid? Ma ei tea. Jõudus, nüüd minu kord esitada. Miks peaksid sina saama superstaariks? Seepärast, et ma selle küsimuse üldse vastan. In your face, motherfucker. Pede. Homo. Nüüd tuleb minu superstaari lugu. Dirty little secrets, dirty little lies. Save your presence, get away. You need a place to hide, and I am. Do you remember me? I'm the kid I used to be.